Kako se nosiš s pritiskom svog posla i svakodnevnih obaveza? Imaš li neke mini trikove koje bi mogli poslužiti drugima? Pa kod mene je definitivno organizacija najbitnija, odnosno ključ svega. Nekakav moj savjet je napraviti nekakve planere, kalendare na kojima si pišemo obaveze, tako si na primjer ja radim, i onda mi jednostavno ujutro se dignem, pogledam, aha, danas imam to i tako mi je na taj način lakše funkcionirati i obavljati sve na vrijeme. Ti zapravo imaš 2 posla, je li tako? Zapravo 3. 3? Ok, to je kao da si u školi i onda imaš još izvan nastavne aktivnosti. Tako nekako. Jel se sjećaš što ti u to vrijeme pomagalo? Jesi isto bila organizirana ili ti je trebalo vremena da to naučiš? Pa u to vrijeme mama mi je ta bila koja me vodila svuda, kao sad ideš na to, sad to, ali sad kako sam starija, u početku dok sam krenula sa svim aktivnostima, bila je svega i svačega i zaboravljala sam, ali onda sam počela raditi taj kalendar i onda mi je to uveliko pomoglo i sad je evo super. Tebi je to došlo spontano, ali u biti kad netko ima problema s organizacijom i kaosom, ono što često pomaže u tome i da bolje postavljamo ciljeve i da radimo stvari efikasno je organizacija, pa mi je super da je tebi to došlo nekako prirodno, da ti to pomaže, ali vjerujem da je iziskivalo puno vremena i pogrešaka i učenja. Pa naravno, to je definitivno bilo je u početku i da sam, kažem, i zaboravljala i da sam krivo zapisala, dan pogrešiš i to je već velika stvar, tako da nekako s vremenom sam se naučila da kako funkcioniram ja i kako funkcionira cijeli moj kalendar. Nekad si znam staviti nekakve tipa porukice da to bude sve nekako meni lakše pamtljivo. Naravno svako si može nekako za sebe složiti.